Ka jingla kai hapdeng ka Shillong Lajong percaya ke Nongkseh ha ke Durand kap ke basispa lai pusan kelalong ke baitenat bha ha ke bah ke kelas step baro arteli kitim ke persang bantep ya ke gol hanrai kim syam lala satia ha ke kelamit jong ke jingla kai ke Lajong ke persang kat bala bantep ya ke gol bat hadin ke jingla kon ke bakatu ke nepor na kaleng jong ka Lajong kalayo ban penki ya ka gol ka banangkong shushu ha kani kijing ile kai ka Lajong kalayo ban tap sai ka gol ka baar ka ba ai man sim shushu ya kirang ile kai bat ikinong kershan bakin yo ya ka thong ban job ha kani kijing ile kai ka banangkong ha ka group E ka bala Pynliem ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong Hagani kesngi lawan bani simbanta langru da u sembut menteri rangba kejela ba sniau balang dhar u menteri juga tenat PHE u Marquis N Marak u menteri badai pet ya ketenat puli putih u ba Lakman Ramboy ka sekretari jong tenat Sports and Youth Affair ka kong isawanda lalu u Deputy Commissioner ka East Khas Hills u Abilash Baranwal bat kiwei We will have dignitaries who will be coming to meet and greet the players. Here we have Sri Marquis N. Marak, Honorable Minister of Public Health Engineering. We have Madam Isawanda Lalu, IAS Secretary. Number 5, Peace World.